Nonga adera orishaba ahabwa amakuru agenshonga niwe wena uryokwe wayikumira amakuru agenshonga erizoba umuriro wa Mpara East babasa kubana bagirayo umukoro gwa ministry y'ebyamataka yabasa kubanegaba ibyapa biri kwingana 220 ahabatura abatwire bakutura hitaka biti taka eryabere ritari ryabo biti government rigireyo kubanesha shura owabara mukama witakeri twareba bakubahereze ibyapa buri yomwe bakumuhereze cyeye bakumworeka ngo hatiwe no komaha iwe no komaha twatungaho mugisha umwabazi yo go kutayisa umnyishengero wa Rwampara East umwami Tusime Julius Karuhanga naza kuba natishobora ahanshonga nkezo nizo zimwe twongere okuziganiraho na no kuzigonjoraho umwami Julius nakwakira ninye nakira kandi nashemerwa kwija hano atayari West nabakutureba mwena nimbatabarisyayo umurimo asiba numukora Julius nyenzire tugendereho kimwe aha point ebyape byabasa kubana bigabwa no reba ngo nibiza kugira amakuru aha muntu wa burijo otwire aine ekizibu kitaka cyenyine eki kandi yatunge cyapa yonore ngo nikiza kumuhoyera kugira ngo hagira step yatera acho kubanzanye ndakutwara mu gishogo kusima president wihanga his excellency Yoweri Kaguta Museveni na ministry ya lands eruko yemberwa honorable Judith Nabakoba na members ba commission ya land commission aba basize cyo kubanza kuhurikiriza okushaba kwitu nyowe jinsimira president Yoweri Kaguta Museveni no kuinstitutinga creating icyo kweta land fund nabwe ecyo kitakabireho akatekaho entebe kanisa ya constitution yitu oba amendingara ekiragiro ekikwata abiragiro by'amataka Land Amendment Act ya 2005 ya letaho ekinde cyo kweta bona fide occupancy kugira ngo umuntu ogwatwira itaka ryeye abase kwebwa authority yo kugira ngo lyaberyeye munonga kandi yaberyeye buzima ningira ngo icyo kikaba kikuru munonga akwa kikankiza kutuyambaho kuyaho kitweta historical injustices kushanga ngo umuntu akaba ari nko mugabe for example ninga ryo muntu wo mukungu munonga twire nko kwa heru kitweta absentee landlords ngwaine square miles na za square miles zone ryeriye ninga no mugabe stretching abamugabe na hatakazaga konga basta mu office batere chapa oboka hari abantu batwireyo so hati itwenga Rwampara East kutwagireho mu kisange eki twagira ngo tuza kurebeka ngo eki president yaraganisa abantu twakikuratereza cyahikera tutakagabire byape byerizo okwamushanju 2023 nabwe land commission ekija twagabe byapa 2023 mu Rwampara East yonka na Rwampara yo county naho twagabaye ibindi byapa bukitanga 18 so ubona rebo ahariye jenshonga y'ibyapa hariho abantu abandi nababaryokwe actually nubu twaturya mukoro gwenyine wabareba abantu bakurgayo bakuhereza inshonga zabo zo kugira ngo ebyapebi nababandi bakabene babyetaga akubo bushoma bw'amataka bwe yongire konka ngo kizibu akasenta ko baruko bashaba kuza kubitunga abo bo bahirwa government yabakwatera ngo karya higuru imwe nkabebembezi numuza kutekaho buryo ki kurebeka ngo akashare ebisharebi byaza hasi na n'umuntu waburijo yayinita kariye yatunge cyapa hati kirungi cyo kufune byapebi abantu babene batina kora hintunguka mpango kugira ngo tukumanyaho yemerire konka okushomeza bwo kutwatireho tukuza korana za cadastral maps na surveys tukatubamanyisa mu gashogo cyapa kandi twabashobora na government okwekweraho abyapa ebibibire biryo byape bihango nambwe hati nko mu Rwampara ari cyo kweta Slack program haraba batagafunde byapa byabo nkangugo Nyaruibogo kimwe town council ibi tukabakuratereza yine neceka ecyamuri mwizi kuja kuzakabura na naconyo kwa hanze kiriyo mu cyapa nabo nkecho na biyo ntuje kubera yo muhanda murungi ina bashuma abantu benda kwijayo kugira ngo babibe barabe ombukujukuju abantu basarendering konka government neija kwashomeza tubakorere kurungi so nyowe ninchiriza ngo government yehireyo kurebeka first of all ya creatinga enabling law yo kugira ngo land fund na Uganda Land Commission bibase kugumaho kandi bikore akwate ine instrument yo kujigoverninga je nk'ekirajo so icyo cyabireho
nyonko mujwekero abantu ninja kureka ngo ubu nagariko mu parliament inti twareka ngo twatekekera girecho twakisupportinga cabinet kera kirete cyazaho twakuriyetinga vote er sustainable haguma sente zo kwera abo batakubasa konga ninja ngo na system zezi government etireho na warebe ko etireho za zone offices ahantu hona na wareba abakure by'amatako mu district gone ninjira ngo hati okwere cyapa cyacu gumira munonga nkira ira ekeba nkasiyore konkate cyapa kigenze ni kishuma compared to value yacho azuro azinka miliyoni yemwe cheka miliyoni 2 njibasa kufunika konkebe government beneha abantu akishare babiri ntibiyete byabusha abo kwa bene bashashura stamp duty takurenga emitwaro 8 so ninjira ngo eki kibekeri kirungi kandi itwe nk'abarwampara isi tukabashomesa ku rugo butandika nyenda kusima hari nanka RDC wa Rwampara yaberaho oba kweta Jane Muhindo akwa tukakwatanisa nawe akara RDC ari kukabembezi twakwatanisa nawe kurungi twashomesa abantu bamanyo mugasho gwe cyapa bamanyo mugasho gwo kuchikuma na no kuchikoza kurungi munonga tutakarijira nshongeje mwe Julius nakire kabone katutwara ebyapa ebi nabyo tubyaza kureta aho kizuba aha kuba ubwiro bwinji nabyo nibikira kwiyongera aha butabanguko bwoma ushango mwana naje ati ecapa nyowe ni 9 aha kuba nyenda ku nshomereti nyine mu nyenda kurya karoni ecapa ni 9 nyenda kurya roni oba zo mukafuna ushanga ninga shomushija no mukazi nabo bakirwanira nimuza kuteka ho buryo ki nkabebembeze baba bantaba kurebeka ngo ebintu ebyo tubyabo of course okushomesa kuri continuous hato mu magombora gitu tune office ya community development officer na ne asasi tuineyo aba parish chief naze imishomete ya burijo tuine office ya probation tuine office ya lands itute to emphasizing ngo cyapa tituru yo creating a domestic violence kuyaho ne yo strengthening wealth yeka so omukushomesa kwitu tukaguma tubashoborerecho na munonga hari abanoreba abamwe bakikwasira bingi bijana bakazi babo bijana abana babo kandi orebona bashemerirwe bakusima president Yoweri Kaguta Museveni akubeje na milestone kitakabahoga emyaka y'Rwampara yabaho kwita bingi Rwampara je misoze je yanje bakije 52 abantu bakaba takagiraga byapa byabo hine no twahire cyapa mugurusi yarra yaje tunargo nakwata cyapa so nyo ningira ngo abantu bamanyo mugasho ahabwenki bine cyapa kandi bakashomesebwa nituzagarika kwengera kubashomesa akwana n'aba Uganda Land Commission erizo abantu bagabe byapa na nyinshikire bagabe byapa na twargo Mr Nbagumiza muno babigaba process eje yo kubigaba nazaho abanda bakubashomesa abantu bakabagambira okubara kitwaze okubara kibike akaba mwene bakimuha ajatinye cyapa cyanye nyina kukibikaje tingwe na kiterwa mizi akira minating hato shanga yachita so ebibena nibagumana babashomesa no kuba abasakutura kandi bakaciyamu icyo mugasho we bare munonga